Andrej, jaz sicer snemam, ne, ampak... Ja. Bolj problem si sedel v majto noter, direktno streho. Se je zapičil, da je rep pola ven gledal. Pa ne, kurva. A so imeli celovitke? Se neko madni ti poznaš. Da nazaj. Nazaj, ne. Zdaj sem celovitko kupil. Mislim, sem mogo po 6 ceglo plačal. In pazi, pa tisto zadnjega aviona bi še cel, ker smo cela najdela, ne. In jaz tisto avion Jurčko dam, Jurček, malo delite spreden naredi, a ne. On je smel še ne zdite. A je to tisto, ki z leto takrat? Gorin vas, kaj ste? Ne, ti se vem. V glavnem naredi nov ta spreden del, gre v Dolenjske toplice letet, fuk, so se jedel v bajto v streho zapič. Je začaran. Spet mogo 6 ceglov plačati, isto kukar jaz. Zdaj smo aviona. Cepljen na ceglo. A kaj krti nagajajo? Je predvsem sama prava. Ampak kako le tam ima polesa, da ne more vzleteti, bovi pa z unim migom kar potesi. Ti avion je pa neuničljivo. V bistvu je to veliko 600-tke.
To zamiast decyduje i Polska, wiesz? Dużo piwa się polno, a tak nie rozpalało. Ker not padeš, a veš, da vsi vidijo, kva delaš, če že helijo. Malo galeta. Imamo poglede, kaj je. Dva aviona v avtu.